tugiye kugaruka ku makuru acicikana hanze aha aho tumaze iminsi guhera ku wa 24 Gashyantare twumva urupfu rw'umuperezida w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ariko ntabwo twize twumva icyo abantu batandukanye amahanga atandukanye yagiye atangaza, aho gusa kuri uyu mwanya nkuzaniye amakuru aturutse kwa Putin. Vladimir Putin yagize icyo atangaza. Perezida w'Uburusiya Putin yavuze ko iyicwa rya Khamenei ari ubwicanyi bw'ubugwari. Perezida w'Uburusiya yagaragaje uburakari n'akababaro nyuma y'amakuru y'urupfu rw'umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mu butumwa bwatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abarusiya, Putin yavuze ko urupfu rwe ari igihombo gikomeye mu karere, anashinja amahanga gukoresha imbaraga z'umurengera. Amagambo akomeye ya Putin ntiyaripfana rwose, dore ko yise iyicwa rya Khamenei ubwicanyi bw'ubugwari buhonyora amahame y'ikiremwa muntu n'amategeko mpuzamahanga. Aya magambo ashimangira umubano bafitanye wihariye, uko Moscow ifitanye umubano wihariye na Tehran, aho Uburusiya bukomeje kwigaragaza nk'inshuti y'akadasohoka y'igihugu cya Iran. Iran ifitanye ubufatanye mu bumenyi bw'intwaro. Umubano w'ibihugu byombi ntabwo ushingiye ku magambo gusa, kuko bafitanye ubufatanye busanzwe bumaze igihe rwose, bifite imizi mu bikorwa bifatika bya gisirikare n'ubukungu. Amasezerano y'igihe kirekire mu myaka ishize, Moscow na Tehran basinye amasezerano y'amateka y'imyaka 20 mu bufatanye bw'ibyiciro bitandukanye, kuvuga mu gisirikare no mu by'ubukungu. Mu byumweru bike bishize, ibi bihugu byakoze imyitozo ihuriweho n'ingabo zo mu mazi mu nyanja ya Oman mu majyaruguru y'inyanja y'Abahinde. Ibi ngibi bigaragaza ubushobozi bwo guhangana n'abanzi babyo mu mazi ndetse n'ahandi hose ku butaka cyangwa ahandi hose hashoboka. Iran imaze igihe iherekeza ndetse igafasha Uburusiya mu ntambara irwanamo na Ukraine, aho Iran iboherereza indege zidafite abapilote drone. Uburusiya nabwo bubafasha mu bigendanye no gukora misile ndetse no kumira ibisasu bya misile mu buryo bw'ubwirinzi. Imbogamizi z'Uburusiya mu gutabara Iran ndetse no kuyunganira, mu magambo ya Putin yagaragaje uko afite gahunda yo kumushyigikira nk'uko bisanzwe kandi akamufasha mu kubona ubwirinzi ku bya misile. Abasesenguzi mu by'umutekano bibaza niba Uburusiya bushobora kwinjira mu ntambara yeruye bunganira Iran. Gusa kugeza ubu Uburusiya buracyari mu ntambara imaze imyaka irenga 3 muri Ukraine, aho imbaraga nyinshi z'ubukungu n'igisirikare zerekeje. Ibi bishobora gutuma Uburusiya buhitamo gukoresha intwaro za diplomasi n'izitumanaho kuruta uko yakwinjira mu yindi ntambara nshyashya, aho yabihanganye n'uburasirazuba bwo hagati ndetse n'amahanga yose. Ahangaha Vladimir Putin ashobora kujya akoresha inzira y'iyakure, aho yajya ashyigikira Iran mu buryo butaziguye, kuko n'intambara arimo amazemo imyaka irenga 3 ntabwo imworoheye na busa, ubundi akabasha gutabara inshuti y'akadasohoka. Aya makuru tuyakesha BBC News n'ibindi bitangazamakuru byagiye icyo Putin yavuze ku ntambara Israel yagabye kuri Iran. Mu by'ukuri se hari ikintu yaba agiye kunganira kuri Iran? Reka dutegereze turebe. Wowe udukurikiye ndagushimiye.